Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ha barakhi ga jingalenti ka basisnam kenti ka Gracious Givers Foundation ha ka laitrik unaitung arajar arpuai kala thung hadu sanspat li kitan rai dieng ha ka snong lau so ton shwaban thung gini kitan rai dieng ki khot jang Gracious Givers Foundation ha po ka jingalam jo ka kong Marjorie Norin Dunai kila pelong shwa da ka jing duai bat ka jing ot yo kiek ha ka bala sakhilang da orang ba snong jong ka dor bar snong lau so ton upa el shila bat kiwe kat kum ke jitho choi kong Marjorie Norin Dunai ka Gracious Givers Foundation kari ka kenhun ke bujutre nak benta ka bahaka miat jong emlang salang bat ka bapet ru nak benta ka bahaka miat jong ki longyeng ki bedok ki bakerdo kham tam hakum kani ka por ba ka jela kalamat ya ka jing shalin shop ha ka jing pangklam COVID-19 Itu new ani parengan. Nang he nang san dia. San dulu. Tolong ke ike ke bos temat bagi wanra yang ini tree plantation hang ne polostun. Oi. Bangi hang ne lostun nibun ki dieng. Ike ke klau ke batap nibun ki dieng tambah ngimdan ke dieng met. Ndai ke ike bos wanra mo ki wanra ki dieng. Ki dieng ki ba bah ki dieng gelong ki ba mentoi naman taka mariang naman taka wa naman taka banginyo naman kini gidieng di badan hanya ni mentar kilong gidieng tiba long di dikse gidieng tiba mentoi naman taka banginyo naman taka jengi bi breu jengi gilong breu man breu ndai gidieng met ti pat kadai naman taka ti gila naman taka ni kau di wa naman kai ko ba piwan ra ang ne ba piwan ra kumba kay samspat tundai ne samspat tundai e gidieng ba kini ayo ban thun ne na mil ti ba kini gidieng tin ba kin mentai naman ta ne ka snong jongi ba ru ngan batai biang sai sien e ga ba ni ga laustun ba kilale ho ibu ye ne ga jakang ne balai ibu ye ne ni preserve ye ne ga jakang ne balai begini yo ban thun biang ni ru ngila plan panwan rai gi medicine plan nang ne tambah kila ikloin office ngini athuk kat ba gitu senam ngini mentoi naman ta ki medicine plan ru gi dieng ki babah tambah itu ngila buat program mereka hilawan no song office yang tong ngini punya lang ka ju for tambah ngin ai la chai office ba ya gitu ki medicine plan pa ni sal le pa adien ha ini ju jaka ba ngini bu lang wa ding neu dieng balawan ra ba mentaru ding met ngatai na mening ngi balai ding met ding bah ada gede gitu mentoi jengi ke senongi ada ilong kumno wada ngin bu di drill makin tek wala kini ki sokdar ki baladon hang neru ngin ongi tu bagi don ki diem ki babahane so bah tek don bapak ba maj ba pom ngin ki diem bapai ni ke senong nang ngi du laban sumat tu aingu yu try na magulong babah na ba gajing isin age o kane bom sukun wat pi yu try kat badang la ban shem yu Tukar pa dia kat udang hajan. Kum ka Gracious Givers Foundation lembat kasnong law so tun kuna iwani bingin lumlang apo jeng di jaka. Bingin pendat di fu bijin aku kenal di melak penda aigu ini ning kong kontong nang ta jong ka foundation ibu kenal agak bingin layo bingin sedang nado bingin senang kenapa aku lah kering yo najem dia ya aigo eme nagbenta ki di barok ti bameme lale haga foundation sing jungi ke Gracious Givers Foundation ke blush sing menjem snem au mrai jelio arajat atho ka jing sing ye ka sing kalong ba habang i ka jing shem jing ja ba ki bri ke shem ba uni yang jing pang dai ko bet khandai ingna so ba ingla di bande e binyarap lang ki teman kadiang banyarap khantam ki di ba shem jing e arang li juki i bri jing khandai atho yenu ru
Andai ngelele banyak kenir, banyak rap hak ban samar aing barba mardi nali ki ai ki sanitizer ki mas lumnir komjoru ki hak yang ki pisar ka bangila gen ka bangi kin show kan dia para members baradan lu ki seng ka tuk adni ki balayara lam ki kajok ki lang ni video shimetu hak bangila banyak rap banyak yarat ki rang li juki jongi kan de ngai kubreshi kat de ru ya ki bala sponsor dan bat ya ka foundation joni nak puas ka pol ka don lang senda ka foundation joni de ka jing yang kan ni foundation ni ka bot ka kemudian ang way ka ong humanity bagi ni rap ya para bria bani kiti we klem da thong kem da nyong pet yang silang khamat ini ya nuru de ni kiti ni rap we de ka ni rang ka jing pasat ai jing mo berkat ani ka jing ai jing hikai lang tiwei kham tam ham ka ni ka puan bangin ya rap ya penting tio ya rap kham tam ki bado shem jing hak ni ka puan bat kham tam ru hak ni ka puan ru ni song ba habang ni rap habang ni iet kam ditang para brio kani nanti bangirang kani ka jing dap shisnem jong ka seng jong ni Gracious Givers Foundation kasngo ru bangin day bangin ai ka jing iet ya kami mariang kabla kener di dok ti yang kata ko kata ki jing im jongi te kalong saka kamram jongi pat bangin kener ri dok semua sekaya ka da ba ai ka jing iet bangin bet sumbai thong jing thong hak bat pen bahaya ka nang bat pen bahaya ka im lang ka salang di jing im baharu ka ka thmu jongi hi te kara bun tha di kata nila nginyai persyang ki don ki school ki bangi don ki jitmu bangin pen ha ki school ki ba don kam ki attention mo kita ka jing don kam ki hawan pen ha ka building ne ha ba repair ki ni kita ki bobot bat lu kunjuru ya ki orphanage ki kunslet kena belum kunslet jongi banyarap lang ya ki ru ha ki bobon ki jakangi ni persyang kat balak bayai bat lu nyin pet kilo ki jaka la ni ki attention bungi dal kam ban ai ken ki jinyarap ki ba haru kam ka bangila man le kat bangila na kaseng ji bagi stang ini foundation kari nangkong ngalayo ngalalay kayeng di kong norin kari tip ni founder jong ka Gracious Givers Foundation di pilaya persang di menyelum ni ki members begini contribute bagi members ke begini persang begini ai jumut dan mano begini members ke ni kita persang kita propose nga banong chairman yang kan ka foundation ngaruh na pedang da basong hai da marong tu pa gitu kami begini di kami tray ba nya ka ipara priyo sa tanggo ni